bacut pagi ban becut tanya kerja kah bila kacik karak meliar game bacut pisan memang kepala tak duduk tak karang boglem tapi tak kem tak pegah bat tetapi jino lalo dengan game ulai meputing menyocip hana generasi muda bit hana tayeng giat meen game han bengoh tinja HP ba ajaro lalo pak dikem urung di tempeng tanah dikira lewat domino mita bitcoin binhan takem generasi muda na yang mita peng publo chip kaem ube raya kem oh na to mita bukan le tayang ti bungong jambe luruh medire mirah warna palawatat urang tak ubak kede hana le male tu bebe raya oh wate napeng tertuh ribe iblo chip ile kondi puo ke poma chip taboh beyum 60 ribe nongkrong bak kede tampo poh dua oh wate di muen game hana pijite bit hana libe lehungon ata di pelalo le big win yakin metume seketer benal hengat super win laba ia kufitikan petan bakede hana di male abeh ubena mulai poh 8 malam hanjan ka pohle badan kamu bebit jite hana yang hantep chip dan mepikiran yang chip sekadar dofu Dubai okta tema yang lain lebih chip bio rezeki nomplok kim ubi raya yang ganti-ganti meen bak dragon wate metumpom abih ubina geharap ijo naga yang limong telepon awak inong han getemele kira yang meen bak fafa yang utuh ecek-ecek cip merto tangguh belanja ngat di ulegop jackpot ti kurang puluh oh baba tampo baru terata nyan hanya sekedar tapi ena sambungan ji untuk masa yang akan datang. Selamat menonton di YouTuber